ole thlir tu te chibai ule vo in hi ni som ni le pahni February sang ni le som ni le pathum ania tun huna hian khozol ramchung tuimukong zaw vela national highway lai kalmeka ram neitu lung oi lo tena road block an siam dan te kan thlir ho anga tun truma road block an siam dan te le achan le wang tlang pui te po kan thlirin kan ngai thla ho don ani tun truma hian national highway number 6 abik takin package 3 huam chunga om te zinga compensation sum pakhat ma la dong lo te intel khom chuan road block an rot ania he an rot na chan chu he tiang hi ania general manager PMU selling RO Aizol NHIDCL and how to paber benot KR Strivas Tava khozol DC atranga an le khadon achan na hetiang hian aron ziak ani asap trong hen han siar ta ila this has reference to your letter number atia date nirup December sang ni le som ni pani in this regarded a site verification was conducted and it was found that none of the said damages exist on the ground. In many cases, the location of the plots were found too far from the road of the project, and there is no chance of damage from the ongoing construction activities at Titani. Heta asoy omzia chuan ADC khozol additional deputy commissioner Kala berina lekha ram neitu te nena tranga andon khom complaint te an nena hian zothon thak ania so ta anon chan let na chuan heng in lekha kan don kan lo mu te kan zir chian nuwa damage area khatiang kha complain henglai kalkonga hian a om lova tin khang location plot ang chi ho zong zong po kha right of way kong laina pon lama tanga hlataka a oma chuwang chuan na tho kal lai me ka kha khang damage area nia an soi ram nei tu tenan ron complain khan asup phalawani ti in aron soya chuan a ming assign nana heng a ming sign a te hi regional office aizola te deputy commissioner khozola te site office khozola te thondar ania tin a guard file da ani boka heng te awang hian khozol DC office atranga additional DC chuan lo nei tu sum le pai la dong lo tu te hne la chuan ma an lak pui chhun zom thei mai don lo thu aron soi tak nge nge ania chuta chuan ram nei tu te lung oi lo chuan road block manga ma lak mai lo chu ti ngai na an hretari lo ani ti kha kan han soi ani ti chuan an road block dan te ino thlir thuak thuak ang u ole tun huna hian national highway number 6 ram nei tu te lung oi lo chuan road block siama he an siam na chan hi he lai hi han en chiang ta ila NHIDCL an manager an general manager hian he tiang hian thu ron soi tatlat mai ni helai kong a hi highway ram ani lawa helaya an ram complain an ron thelua hi highway laina tanga hlataka ni ti in aron soita ka wangin kong ani le ani lo ti chian nan road block hi siam ani ta ni
ram neitu te chuan helai kong an laih na hi dara outside daro ani lo zia lan tir hi an tumber ania le chuan an road block te hi pal tlang luyamo ti chetu te chunga engpo thleng sela ram neitu ten mo kan phur lawang tin order an chhuwa zui bok ani hetiang hian ram neitu te hian buaina hi an to na hi a rei to khop maya National Highway number 6 package 3 huam chunga po hian complaint tam tak alut to a chung complaint housing rawa po chuan an ram highway kong laina ati chiat ma se tun hun thlenga sum le pai cheng khat ma la dong lo hi chung ko suam chuang zet hi an oma he package 3 huam chung tui muk zau te he ta khozol lungwar atanga neidon kai in kara hian sum le pai pakhat ma la dong si lo kong ranga an han bei po om je nei lo tun thlenga lungai taka thua hre om ti takte an omani ti kha an han puang ni ta sela thange te chuan a thei ang hian zui zel an tuma lo cham an tum hau lawani ti te po mi puita hriata kan han soidu a thil ti dik lo tu hi thu nei tulam hian chui chuak sela Nhidcl ngor hi pu lovin helama tanga thu dik lo thon tu an omani rin ania heng te po hi chui chuak se thil felfai takin kalpui chunjom ni ta sela